Господине Пахор, благодарам за разговорот за гласот на Америка на македонски јазик. Какви се шансите Северна Македонија во јуни на Европскиот самит на Европската унија на 23 јуни да добие покана за почнување на пристапните преговори? Imao sam razgovor sa vašim predsjednikom Stevom, prijateljom, dragim mojim. I rekao sam mu, Stevo, da smo mi Bolgari, vi ne bih imali nikakvih problema sa ulaskom u Europsku uniju. On je rekao da smo mi Slovenci, mi bi već 20 godina bili tamo. Ali šalu na stranu. Ja mislim da na kraju dobro uvijek pobjeđuje. Teško je sada Makedoniji, Severnoj Makedoniji, to mi je sasvim jasno i nije pravedno to što se dešava. Na kraju svih kraja vi ste sa jednom velikom hrabrošću riješili problem sa Grčkom. I sada taj problem sa Bolgarijom ne sviđa mi se. Mislim da to što čini Bolgarija nije pravedno. Moguće je da je neki problem kojeg treba riješiti, ali način na kog to pravi sada Bolgarija, ne slažem se. Што мислите околу бугарското вето и нивните барања? Дали се оправдани? Ja imam neko iskustvo u vezi blokade i deblokade. Mi smo odlučili tada da zbog graničnog pitanja stavimo blokadu na pregovore sa Hrvatskom. Ja sam pokušao razumjeti probleme Hrvata, a Hrvati su pokušali razumjeti probleme Slovenaca i našli smo se na nekoj sredini. Zapravo, trebamo reći ovo, Slovenci smo investirali u poverenje Hrvatima da će držati obećanje kojeg su dali. I ja sam dignuo blokadu. Mislim da bi se nešto slično sada trebalo desiti u tom slučaju, da Bugarska, jer vjeruje Severnoj Makedoniji da će neke stvari riješiti u zajedničkom duhu, da prosto digne blokadu i da Severna Makedonija može ići dalje evropskom putom. I onda, naravno, uz dijalog sa Bugarskom da riješi neka pitanja tako kako je pravedno. Само што дали се оправдани барањата околу македонскиот јазик, околу заедничка историја? Ta identitetna pitanja su za mene ponekad i neracionalna. Znam da su osjetljiva, ali mislim da to nije moguće riješiti tako preko noći, a svakako ne sa jednom političkom blokadom. To su osjetljiva, emocionalna pitanja na jednoj i na drugoj strani i po prvi put se nalazim u jednoj situaciji kad kažem crno-bijelo, ne podržavam Bugarsku u toj situaciji kada blokira Severnu Makedoniju. Uvijek sam rekao, verovatno je problem i na jednoj i na drugoj strani. Ne, sada kažem, sada je problem na bugarskoj strani. Ja mislim da će na kraju svega ipak Brisel napraviti jedan pritisak na Sofiju da ta odustane od take surove blokade koje sada radi. Ali teško mi je, jer već toliko godina sad Makedonija i na kraju Albanija čekaju na to zeleno svjetlo, a Evropska unija zapravo ne može držati riječ koju je dala i to naravno to erodira jednu autoritetu koja Brisel ima i to nije dobro.